Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. No panunutan aneng bang? Agrabyado ha, papa. Apay kumamat, iya. Come on, papa. Saanan anas kan adamagampay lang kanyak no apay. Ada kay di ospital. Kat padyak nga amom no anya ti kayat kasawan. Misty, iya. Siyap tirambang nga day ti sibay ni Albert itaakan ito. Saan kat ano asino laditan o babae? Ano niya? Isa nga dakidawakan ka, papa. Kat no talaga patganak nga anak mo. Patganak. Ano niya? Nalawag mo't siguro kan ka dayta, papa? Ano nga minday ta, Misty? Adda saritaan nyo ide kini Tito Amado. Anas kan ada kami kini Albert tagasawa. Saan ka di? Ha? Ita. Kitawakan ka, papa. Aramidam ti amin tapno matungpal day taas saritaan nyo. Kini Tito Amado. Ano niya? Ulit ha, papa. No talaga patganak nga anak mo. Aramidam ti kayap ko. Patgam tikid daw ko. Talaga na pintas at amag day nga imbaga ti Doktor Amado. Maragsakan akmat. Sigun pa iti doktor. Dakkel at ulong ti kadda nila Pangasim, di mo ituloy. Ha? Napaanugot na kon iti kayat mo. Siya kon ti simbo ko. Tinilmon kon ti pride ko. Kat imanugot ak ngagbantay ditoy nilay ka. Karidad. Iso ahusto ko mamatan. Di mo nayunan. Umdasan tinaibagam kanyak anapintas adamag. May papan iti kasasaat ni Albert. Wah. Ikan na kumamat iti karbangan. Pangasim kuma. No iso ti kayat mo. Iso ti matungpal, karidad. Mabitlag. Ni Fausto ti mo awag. Ang mga napatag ti ibagana. Panawan ka pa dito silid ni Albert. Tasong batak ti awag ni Fausto. Anyati ko na ni Papa. Awan. Ngayempre mo apa man niya inawagan na ni Tito Amado. Kasta ka di? Wandan. Nalapit ng turong iti ospital day kay. Panag ko na, Misty. Adda nga tapagbanagan ti kinid daw mo kinkuana. Diyak pa yun mo. Diyak mo maibaga. Misty? No di na tong palan ti kayat ko. May magsabi kayat asawan data. Di nakpatpad ka ni Papa. Anya? Kasta lang data. Ang napatkan na tikit daw ko. Kat mapilit na ni Tito Amado ang matuloy ti saritanda. Mamati ako nga ipatpatag na ti ama. Ala, sapay la ko mga rod. Tamapat ganti kayat mo. Tapos ako mandan. Dito yung kailangan. Makamukan dito opisina. Di kagdanag. Sige nga Rod. Bye. Bye. Ay, talaga nga ipilit lata ni Misty ti kayat na. Nga isot ti asawain ni Albert.
Nukas tangarad. Saan arumbang amang namnamaak? Sa bagay, hindi pa'y amadlaw ko. At talagang awan tinamnamak ka ni Miss ni. Okay lang. Tinapatag. Kat agbaligi akmat. Itibukod ko a plano. Anya ti planong ita, Panyero. Agayan ayatin dalay ka kan Albert. Anya ko matiaramida. Alangan apag sinaak ida. Panyero, Ken may sa matungpal matlangan ti saritaan ta saan ka di. Kinapudno na. At dapat ti pan nakatungpal ti saritaan ta. No dalay ka kan Albert ti agkatuluyan. husto ka iti daytaan ako na, Panyero. Ngamiti ka sa sadita ni Albert. Jak pala kaya ti agsigurado. Mawatan ka, Panyero. Pasensyaan naklakuman. Sika lang amin ti amok apang ipagsaak iti napagsaritaan mi kani Misty. Mawatan ka, kat di kagdanag, Panyero. Nuan yaman ti pagbanagan ti amin, kanayon ang nakasagana ak, amang suportagan ka. Naalumamay ang makisarsarita kanyak ni Senyora Caridad, nana si Mang. Ngam, madlawlat ta adinak kayat. Balasang ko? Nupay kasta. Maragsa ka naklata. Tamabantayan kan maasikasok ni Albert. Day tamot ti pagyamanak, Laika. Kat, ni Senyorita Misty, naimbag ta din nakapinagaramidan iti saan anasayaat. Awan mo tin ijay ni Senyorita Misty. Anya? Wana na si Mang. Diyak mo tin nakita pa'y ijay ospital. Albert, iho. Pangaasim ko ma. Agriin kan. Unaklano agtultulo yan ang makapuot ka. Idinagasong ka. Hanggang saan mo't gayam. Nabayagan ti kaadam di ti ospital, anak ko. Isa pangaasim ko ma. Ikarikan ka, Albert. Diya ko agbalin alapad, iti anyaman akayat mo, anak ko. Di kan lapdan pa'y, nga urayan niya ti aramidam. Suportaran kan. Basta makapuot ka kuman, tapno mapunas matan, di pa nagdandanag ko. Ited ko ti amin akayat mo, Albert. Basta makapuot ka kuman. Mama. Albert! Paiso ka di. Timpakam. Oh, mama. Nakapuot ka kagpaisun, Albert. Agyaman ak, anak ko. Agyaman ak, nakapuot ka. Puno ka di. Tinangan ko. Naimbaga. Mama. Kuha, anak ko. Jay. At tay baka, mama. Kat no di mo tumpalan. Nasaysayat pa'y. Adyak agimba. Saan anak ko? Di ka kumagsaw iti kasta. Pangasim ko ma. Pangasim ko ma. Pangasim, Albert. Nairidap ko gaya mo. Bayat pa nagdomog ko iti katri ni Albert. Naitagtagainap ko manan ti anak ko. Anya ti kayat asawan dagiti maitagtagainap ko. May papan iti anak ko.
Apay akas tiyaya. Idinay tagtagainap ko iti balay. Rimuar kampay idin iti ospital. Nagkidanda nagawid kanilay ka. Idi nakita na adin ang rak nilay ka. Kaya't nanti pumanaw. Itamat. Damdamagan na kampay iti kanyak. No nakasagana ako na mang tungpal iti imbagakan ko na. Asahan akon nga agbalin alapod kadag iti kayat na. Anya ti kayat asawon dagijay at agtagainap ko. Maipapan kan ni Albert. Nagsubli ka matladagos, Papa. Napan ka kadi iti ospital? Wan, iha. Anya tinaramid mo ijay? Di mo't adda kinid daw mo kanya. Uwan, Papa. Kinid daw ko nga aramidam kumatyamin. Tapno matungpal matlaang tisaritaan nyo kinid Tito Amado. Ada kami kin ni Albert tinaskan nga agasawa. Oh, Apa yan nagsen na ay kaitinaunan, Papa? kinasaritak ni Amado may papan iti daytabanan. Kat, anya ti kunana, Papa? Gusto ni Amado. Saan pa'y arumbang nga pagsaritaan dayta? Ta saan pa'y masigurado ti kasasaad ni Albert? Medyo napaidanak iti kasjay nga imbaga na. Ang napadunot ko. Gusto ni Amado. Asa na da ito iti gusto akan ito. Tapno pagsaritaan ti may papan iti kidkid dawat. Amangan no adda nalipatam, balasan ko. Awanan, Nana si Mang. Timot kung timasapon ko pagsukatan. Bayat ti kaandak iti ospital. Wah, kasanon no saan nga agawid ni Senyora Caridad. Kat kayat na ti umyan iti ospital. Ha? Kasano kalaangan, balasan ko. Maano sakti agtalinaad uray tirwar lang ti silid ni Albert, Nana si Mang. Anya, di kan kas kala nakakaasin no kasta. Awan anyaman na kanya. Wah, talaga anay dumduma ka, Laika. Nana, Dayawan ka iti kasta agalad mo. Katikarkararag ko iti na Marso Asa pa'y lakumata ikan naka iti umdas at turad kan kirad ti pakinakam. Tapno masaranget mo ti panubok ang mapaspasaram itak. Kasta ka no ti sao ni Tito Amado. Sigon kini Papa. At damit punto na kay, Misty. Dan, Uray asino anagan na. Kastalakit diti sa wanda, bilang laan. Saan mo ang mapabasol ni Don Amado? kayat mo ka di asawan? Nga adda kadakwada ti simpatyam, Dan? Saan nga iti kasta, Misty? Kaya't ko lang nga ipaawat kin ka. No apay akas dyan tinasao ni Don Amado. Di mo ko maikan iti sa bali akay papanan tinasao. Awan ti sa bali akayat ko asawan. Diyak makaid na. Diyak magustuhan dagito'y ang mapaspasamag. Misty, nasken nga agbalin ka natib ka. Saan aron bang apailuyos ka iti anyaman ang marigrig na mita? Nangarunan no pungtot ti agar ari iti barukong mo. Talagang ikagkagumaak alapdan ti bagit. Diyak kayat ti makaaramid iti pagbabaw niya. Nasayahat no kasta, Misty. Oh, alang arudan. Medyo nasakit ti ulo. Kayat ko ti aginan na. Saan ko nga ugali ti kastoy? Ngam kayat ko ang maamuan.
Noan niya ti kanayon na maitagtagainap ko, Laika. Senyora, Kanayon na may tagtagainap ko ni Albert nga anak ko. Uray iti tagtagainap ko. Si Kalatta, ti isakit na. Ti ik-ikkan na iti importansya. Tunggal may tagtagainap ko ti anak ko. Da kami ti kanayon nga agsubang. Kat siyak a kanayon ti bigdot. Kasmat lang iti mapaspasamak iti pudpud no abiyag. pakawanan da ko ma. No kastaman ti mapaspasamak, senyora. Diyak ko Gusto gagar. Di ka nagsaupay. Ti kayat ko. Dumngag ka laang ita kadag iti ibagakkan ka. Diyak kayat asumalingpat ka. Iti kasta. Nawayaak nga agsao. Senyora, Kas may isa nga ina. Aramidak ti amin para iti anak ko. Nang runa iti kasasaad na ita. Iso nga iti sangwanam. Kan iti sango ti awan pa'y lapuot na nga anak. Ibagak da ito'y. Jakon lapdan pa iti anyaman a relasyon nyo ita. Kan ni Albert. anya, Nalawag mo't siguro tinangag mo. Basta aging baglakit di ti anak ko. Jakon biyangan, wano lapdan paya ti relasyon nyo. agyaman hak, senyora. Agyaman hak unay. Iso ano talaga nga ay ayatom ti anak ko. Ikararag mo, asapay la kumata aging bag. Kan makapuutan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. At nakadirek na iha. Kasarsarita ka, Misty. Panya ka diti mapaspasamak kan ka. Di naklata ko man ikaskaso, papa. Iha, alangan mo't abaybayan ka. Adda kinid daw ko kan ka, papa. Ngam awan tinaaramidam. Iha, adda iti ospital ni Albert. Awan pailat puot na. Siguro, mabalin mo't a respetuan ta ti desisyon ti ama na saan ka di. Uray pa'y kabaalak nga aramiden ti kid daw mo. Nukas jay mo't ti kasasaad ni Albert. Awan mo't lang sirbina. Iso ang maawatam kumamot da ita, Misty. Sa anak ang makaawid ita. Kuno nga ni Senyora Caridad, nga iso kano ti agawid ta ginana. Mas taawak iti na sa una kanyak itay. Di na kanon lapdan ti relasyon mi ka ni Albert. No lakit di taagsublin ti puot na. Imbaga na daytay adda kami adwa iti silid ni Albert. Iso ang nakaragrag sa kakunay. Sapay la ko mga ron. Tagimbagan ni Albert. Sapay la ko ma. Taagsublin ti puot na. Awan mo't siguron ti makunam, amado. Caridad. Ar-aramid kun ti amin para iti anak ta. Diyak ngamin kayat amapukaw ni Albert. Gapo ta ipat patag ko launay nga anak. Ba nagapagyamanak launay, Caridad? Mawatak ti marikrik nam, kas ina. Nga madamot dagiti banag, anasken nga ipaaytakin ni Albert. Takarbangan namit dayjay, kas anak ta. So pala kumata makapuutan ni Albert. Tapno mananam namat ti waya-waya nga impaay mo itakin kwa na.
Sapay la ko mga rod. Tauray pa'y nudyak magustuhan ti aramidan na. Kapilitan nga aklunak. Basta agimbag lakit di. Si kamat gayam dan. Sir, inawagan nak ni Ma'am Misty. Jak amo no apay. Ngambilin na nga umayak ka no dito eh. Kasta ka di. Uwan sir. Ala somra ka dan. Agyaman nak sir. Ala. Agtugaw ka pa itay nakayaban ni Misty. At dangamin ija sila. Maragsakan kami para kanyak ni Nana si Mang. Ngam imbilin na ajak unay mang namnama. Tuso ka ni Senyora. Amang ano na sa una laang dayjay. Gapoy ti kasasaad ni Albert. Ngam inton makapuutan. Sa bali manan ti aramidan na. Di na kano kayat ama sakitanak itinakana. No bilang ta sa bali man gaya man ti aramidan ni Senyora. Dayta ti inyo nay unay kanyak ni Nana si Ma. Albert, anak ko. Makapuot ka kumamatan. Ngamin, nakasagana akon amang ipaay iti amin akayak mo. Diya ko nagbalin alapad. Noan niya ti makaparagsakan ka. Ison ti mapasamak. Saan ako na nga agbalin atubang. Karigatanan para iti maysa nga ina. Ti mangkit kita iti anak na nga agangapit kan di patay. Iso apang ngahasim ko ma. Tagriing ka, anak ko. Diya ko na muno niya ti aramida ak iho. Diya ko na mo. No asino pa iti pagkamangag. Tapno agimbag kalaang. Iso apang nga asim ko ma. Iho. Albert. Albert. Nagasog ka, anak ko. Albert, iho. Anyamat tanti kastoy, anak ko. Marigrigatan akon. Iso pang aasim ko ma. Agimbagkan. Napanad nila ka. Nagawid pa ilang panyero. Napagnumuanda kini Caridad, anilay ka tiri nabiing agbantay dito ospital. Kasta ka di. Wan panyero. Kat ni may sapay na pinta sa damag. Ingka rin ni Caridad iti mismo asangwanan nilay ka. At dinan lapdan ti relasyon da kini Albert. Nulakit dita makapuutan ti anak mi. Anya? Dito ti agpaiso panyero. Maragragsakan ak narod idinamuak dayta. Ura siya ka. Kat kang runaan lakit dinilay ka, panyero. Sigurado analaos ti ragsak na. Naku namon. Jak may ladawan ti kinaragsak na. Sakbay ang nagawid da kini si Mang. Nagmayatid na ita adaman, panyero. Maragsakan ang launay. Kat sapay la kumatagimbagan ni Albert. Tapno mananam na matan ti amin. Jak amo na niya ti pampanunutan, Misty. Ngam no siyak ti pagdamagam. Saan arumbang dagito nga aramidan? Anya ti saan arumbang? Kinitaw ko lang ang mat ngumay ka dito'y balay. Saan ka di? Ngam di mo imbaga no adda ni Sir Fausto. Nakita mo't apimanaw ni Papa. Saan ka di? Ti punto, nasang putak dito'y ni Sir Fausto. Amom ka di? Nga inturturod ko latan ti nakisango ken kwa na itay. Anya lang ti panunutan na. Bye-bye akti opisina.
Amo na nga da ka dito eh. Kalpasan na, imayak mo. Pasensya kan, Dan. Ngam talaga kayat ko kumaapapasan ni Papa. Anya? Kaya't mo asawan. Ar-aramatin na. Tapno mapapasam ni Sir Fausto. Saan nga iti kasta, Dan? Naglawag, Misty. Kasta talaga ti kayat mo ang mapasamak. Di mo laka din napanunot. Asyak ti mabalin a pagbalatikan ti amin. Ta iti ka nito ang makaungit ni Sir Fausto. Gaputawan mga asikaso iti opisina. Posible asyak ti pagpupudutan na. Sa dino ti papananta, Misty? Agliw-liw. Diyak magustuhan ti mapaspasamak. Iso akayat ko ti agaliwaksay. Kasanon no kalat ang mapan ni Sir Fausto iti opisina? Anya kalakit din ay. Saan man ngamin aday ta ti panunutam. Siyak ti kaduam. Iso asyak ka di ti makamo. Nagasog itay ni Albert, amado. Patyan na ko, ma. Caridad. Unak no makapuotan. Iso na laang takla at matlaang anagulimag. Amangan met no nagbidot ka laeng, Caridad. Anya ka kadi, amado. Sana ka nagbidot laang. Nangag ko. Imposible ang nagkamali ak laang. Angam ni. Awan mo tinagbaliwan ti kasasaad na. Amado. Caridad. Ang mga nubunga mo ti banog kan puyat mo dayjay. Pangasim, amado. Patyan na ko, Mahamad. Caridad. Sana ka nagbidot. Talaga anangag ko anagasog ti anak ta. Ala. Kasaritak ti doktor, may papaniti na pasamak. Amado. Ada ni Fausto di tarwar ti seled ni Albert. Tinasayaat. Isupay la ti kasarsaritam. Tayo man ko iti doktor ni Albert ti am. Agyaman na kiti kanayon ayo umay mo dito kaya, Fausto. Caridad. Talaga akasapulan mi ita ti katako na inay. Nangruna kat kastoy ti mapaspasamak ita. Awanan ti sabsabali ka na tayo, Caridad. Isong adak dito eh. Amumat. Nalablabas pa yan ngam agkabsat tilinangan mi kan ni Amado. Fausto. Di kay mabalin na baybayan iti kastoy agundaway. Nagruna ket anak kumutan ni Albert. Katagyaman tasan nyo at agidaksan ti kadak ditoy. Madamdam ako mapay nga agsubliak iti ospital. Diyak maawatan ti riknak. Magagara na ka makasublin ijay. Kaya't ko ti agtali na idlaang ijay. Tano bilang makariingan ni Albert. Kat birukan nak. Adaak lang ijay ospital. Ngam itad ko ti karbangan ka ni Senyora Caridad. Tapno bantayan namot ni Albert. Kas inana. Saan ang agtali na ijay silad ni Albert? Ti kayat ko. Adaak lang iti ospital. Tapno iti kanito ang makariin. Makapanak adagos iti sibay na. Anyang hata tinapasamak iti panang taripato manan ti doktor kan ni Albert. Kalpasan ti panagasog na itay. Magagara na ka talaga na. Imposible ang nagbintutak laang itaya. Talaga anang ko ti anak ko anagasog. Caridad. Amado, kumusta na? Anya ti kuna ti doktor. Amado, saan ka kumangagsan na ay? Pagdamdamagan ka. Kaya't ko ang maamuan no ti panagasog ni Albert itay. Kat indikasyon, anasaya at anti kasasaad na. Pangasim ko ba? Caridad.
Pangasim tagkalma ka kumala. Apay nga mina nagbayag ka nga agsao. Magagara na kamado. Kaya't ko amaamuan no anya timbaga ti doktor. Caridad. Sapay la kumata patid kerem ti pakinakam mo. Apay. Anya nga minti ko na ti doktor. Saan ka no pailangan natalgad ti kasasaad ni Albert? Anya. Dahil tatimbaga na. Isuasan tayo pailangan mang namnama. Saan tayo asardayan ti agkararag? Tapno mamimpinsanin ang makalasat ni Albert iti pagkat. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sana makatulong kin ka dahito nga Aramida, Misty. Sana ron bangagin inom ka. Anya kalakit din aya, Dan. Baybay anak kadilatan. Dahito lang ti amok ang makatulong kanya. Tapno mailiw-liwag ko ti marikrik na. Anya ti kayat mo? So nga tat ida, when no ipapas ko lang ti surun ko babaem iti panaginom ko. Papurak iti ko na mga iliw-liwag mula ang tirik na. Ngam ti pagdanagak. Ang mga no nakarkaro pa'y ang makaaramid ka iti saan ang nasayaan no napartagkan. Dan, Sapay aramidem latan ti mapanunot mo nga aramidan. No kastaan na kainom ka. iso nga rod nga da ka, tapno mapalagipan na. Misty, Day tati ang paiso. Iso nga inawis ka. Tamok akabailan nak apalagipan. Kan lapdan no anya ti kayat ko nga aramidan nga amom apakadaksak. Daktil ti pamatik nga gimbag ni Albert. Kastamot ti pamatik, Panyero. Isungarod ako na kini Caridad asaan nga agapura. Amo na matasan na sinsinan ti pan naka-aksidente ni Albert. Panyero. Iso na lang takaslakayat nakit din nga apuraan ti panagimbag kan pan nakapuot ni Albert. Panagkunak kat day tatirumbang nga ilawlawag mo na imbag kan Juana. Day tama ti raramidag, Panyero. Diyak namin kaya ta maupay ni Caridad. So pa'y medyo simaya at ti ugali na itapan yan. Nadlaw mo matgayam day ta, Panyero. Pwede, Panyero. Maragsakan na nga ron. Sapay la kumatag na nayonen day ta madlaw ta itaki ni Caridad. Iti kasta, saan nga agbanag akumplikado ti amin? Kasayatan no agtalinaid ka pailaan dito eh. Palasang ko. Sir Fausto, Baybay ang pailaan da amado kan Caridad iti silid ni Albert. sir, ada ka didaka sa napasamak. Awan balasan ko. Ngem, ikam lang ida iti gundaway da. Isungat da pala dito eh. Tadyak kayat amasingada. Mawatan mo't siguro ti kayat wasawan. Uwan, sir. Maawatan ka. Panagkunakit naskan nga ginanakan, Caridad. Iso nga gawitan. Nga mawan pa'y laang nilay ka nga agbantay diti ospital. Sana bale, taadamot ti nurse. Amado, kabaulam ka di apanawan talatan dito'y ni Albert. Urayon ta dito'y nilay ka. Sa tanto agawid. Diyak kaya't apanawan ni Albert. Nga awan ti mga sikasukan Juana. Sige nga rod, Caridad. Ala, rumuwarak pa ilang nga rod. Tagsarsarita kami kini Fausto. Adda kamat gaya man, lay kabalasan ko. Uwan, tito. Kumusta ni Albert? Kuna ni Caridad ang nagasog kanoy tay. Agpaiso, tito? Isuti ko na ni Caridad. Ngem sigun mat iti doktor, saan pa'y lama sigurado ang natalgad ang ti kasasahad na. Anya? Ngem sana ka mapukawan iti namnama, balasan ko. Amok ang makapuot matlaang ti anak ko.
Amok ang malasatan na tinapagtag na. Kastamot ti kanayon nga ikarkararag ko, tito. Tadyak kayat nga dadakas ang mapasamak ka ni Albert. Pilinan ka na inbaglay ka. Di mo baybayan ti anak ko. Diyak kaya't apanawam nga agmay-maysa dito'y silid na. Senyora, Saan amabalin ang mabaybayan ni Albert? ikarik, senyora. Diyak baybayan ni Albert. No adda sa bali ang madlaw mo, iti sasaadan na. Pakaamuam adagos ti doktora. Kad di na kami liplipatan a pakaamuan kan ni Amado. Tantandaan anak dayta, senyora. Tung palat ti bilin nyo. Sige, taagawid kami. Diyos ko. Agyam anak. Tamayatan ti panakilangan kanyak ni Senyora Caridad. Agyam anak. Taitalatnan kanyak ti panakataripato ni Albert. Kaya't mo asawan. Agbati ka pa lang dito'y, Panyero? Uwan, Panyero. Kahit ko lang ti makasigurado. Ha? Ang mga nonyakit di ti mapasama. Panyero? Ang mga nukilat nga umay dito ni Misty. Iso may mayat tayo nakasigurado. Maawatan ka, Panyero. Sige lang, Panyero. Umuna kayon ka ni Caridad. Nulakit di ta masigurado nga awan ti daka sa mapasamak. Agawid ak tumot tayo. Misty, napartag ka. Kabalak pahidan. Sana bali. Tadyak matan na order iti mainom. Kaya't ko lang antiag sounds. Ano saan na kadilatan? Dan, maumakan sa matan kanya. Ha? Anya ka din na nga ibagbagang, Misty. Amangan ngamin, no maumakan kanya. Iso nga, ibagamlangan. Amo masanto ang mapasamak dayta, Misty. Iso pa nga asim ko ma. Ta saan kang agsao, itikas ta. Talaga napatagkan ka ni Albert. Anya, balasang ko. Sir Fausto, Makita tinalaos sa panagdandanag mo iti kasasad ita ni Albert. ni Albert ti kaunaan a lalaki nga inayat ko, sir. Laika, Isumat laang ti kaunaan a lalaki a nakariknak iti panangisakit. Kang runaanan, ti panangipatag. kasta ka di? Uwan, sir. Imparikna na kanyak nga da serbik dito'y lubong. Ultimo ni Senyora Caridad nga inana. Sinukir na, gapo kanya. Agam para kanya. Saan na pa nagsukir ti inaramid ni Albert? Ha? Karbangan ni Albert ti mangpili iti ayatan na. Isu at tinubgar na ti pagayatan ti nana. Sir, Dayta pa iso. Kat dayta ti patsyak. Naidumamat ni Albert. Saan nakas ka ni Panyero Amado? Ngayon tultulok na latan ti kayat dagi di dadakkel na. Sa bagay, agpada kami matlaga ni Amado. Iso na lang, tanasursuro ni Amado nga inayat ken impatag ni Caridad. kasta ka di, sir? Unlay ka. Kaslagkabsat kamin ka ni Amado. Sipot ubing kami. Agam ammo kami. Iso nga amok ti amin maipapan ken kuana. Oh, Misty. Adatan dito isang wanan ti balayo. Agyaman na, Dan, ha? Kabailam ka ni. Anya kalakit din aya. Namaumawan ak matan ka.
Di ka kadagdanag. Misty, Agyaman Dan. Jacob dong sa Misty ha. Sige Dan, agyaman. Hindi ako sumrat dito ba? Alam lang di kotse. Tarong warak mag... Senyor, kidawag ko maamapan ko kuyogan nila ka iji ospital. Si Mang, Sana bale, tanasi kasok mat aminan at trabaho. kabalam ka di timapan kat ni, rabiin. Wen senyor, saan da kapag danagan? Ala, sikat ti makaam mo si Mang. Gamaganad ka. Pakamuan na kapaman na nakasangpet ka ni Jay, tapnoam mo. Matungpal, senyor. Agyaman na. Pinalubosa mo na. Anya pa'y laang ko mati maramidak. Karidad, Kanuhusto mo at tapno sigurado ang mataripa ato ni Albert. Kat saan ang mabaybayan. amo ka sana baybayan nilay ka ti anak ta. Karidad, agyaman na tayin inoten ang mawakwaknitan ti panunot mo. Amado, Sapay la kumatag tultuloy daytan. Tapno awanin ti rumswa aparikot. kaya't konti agina na. Maturog ta. Di ko naman siguro kahit makalusot ka niya. Senyorita Misty, no napaanugot mo ni Tita Caridad. Saan kanyak? Ha? Di ako magustuhan ti panagbanbantay mo kin ni Albert. Senyorita, pangaasim Di ko kan agsupay. Lumarkakit din dito'y silid ni Albert. Ha? Una mo, senyorita? Ada akong dito'y. Siya emang bantay kin ni Albert. Iso arumwarkan dito'y. Di mon orayan nga iparinggoyag kapay lang arumwar dito'y silid ni Albert. Saan ak arumor dito'y? Binilin nak ni Senyora Caridad. Iso asyak nga rod timang bantay ka ni Albert. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Di parpartak ko pa itag manayo. Sa bala talaga tiyag parparik na kanyak. Awan tilugan ni Misty J. Balay. Amangan no napan iti ospital. Nga paiso. Awagak ni Dan. Barang no kakuyog na ita ni Misty. Hello, sir. Dan, ayan ni Misty. Ha? Kit no yung tulod ko iti balayo, sir. Anya, delikado ka ron. Ha? Apay, sir. Anya tinapasamak? Nagawid ang itayan, ngam awan ijay garahe tilugan ni Misty. Iswaring muar lakit din ay jay. Anya? Sigurado ang nagturong ijay ospital ni Misty. Sige Dan, agyaman na ka. Naskin ang makagdeng ang adago sa ijay ospital. Anyan ni Misty. Binilbilin ko pa'y asaan nga agaramid iti pakadaksan na. Ngam apay anapan pa'y laang iti ospital. Diyos ko, anya nga tati mapaspasamak iti silid nga ayan ni Albert. Apay nga dadag iti nurse dita. Karting ti umasidag. Saan ka nagpaparwanan dito eh? Dahito, babae dirong kang aparwanan niya. Senyorita Misty, Laika, anya ti mapaspasamak ditoy. Dimtang pa'y ti may samat ang muchacha. Nana si ma'am. Anya ti mapaspasamak ditoy. Senyorita Misty,
Apay anabartek ka nga imay ditoy. Awan bibiyang mo kanyak si kaamot tiyatya. Di ka makibiyang no di mo kaya't ti may ramraman iti pudot ti ulo. Nas ka na mapanak iti ospital, Caridad. Ha, apay amado, adda ka didakas ang napasamak ka ni Albert? Sana ni Albert. Ni Misty. Napan ka no ijay kat nabartek. Anya, Nas ka na mapanak ijay. Jak kayat nga dadakas ang mapasamak ijay. umayak mo't amado. Taglakit di kayat nga agbati dito'y balay. Kayat ko ang maamuan no anya ti mapaspasamak ijay ospital. Mangibabain ka talaga, Misty. Siyak pa'y ti kagoray, papa. Pasino kumati kagurak? Dagiti inosente nga adda dito'y ospital. Dayjay kumaalay kati kaungtyo. Saan asyak? Dayjay alay kati buwisit. Di mo amo ti sasawam. Among ka di asikamat lang ti maibabain. Gapu iti naramid mo. Kasta ka matkat, papa. Di na pa'y among isakit. Misty, Di ta ka manlangan. anyan ni Misty. Talaga asabali ti ugali na. Di nga itag tinapasamak, Panyero. Panyero, Impagarup kuno awanan ti rumso aparikot. Isopin manaw ako ni tay. Ngam nagdanaga kini si Mang Puta ka balay. Tawan tilugan ni Misty. Nakarkaron na nagdanagak iti inawagak ni Dan. Ket kuna na nga intulod na balay ni Misty. Isungay maya ko na dagos ditoy. Ket jak nagbidot. ala. Saan tayo napagsaritaan pa Panyero? Sana bali. Tapi manawan ni Misty. Panyero. Ngam sapay lakumata saan na maulit na ito nga napasamak. Ay, pasensyakan. Agpakadakmatan. Surutat ni Misty. Taamangan no at daman ang dakas ang mapanunot na nga aramidan. Anya ka laki din aya, Misty. Sigurado asabali ti pikto tinaramid mo. Mabaling ka di, Dan. Nagdiretso ak dito'y dagos mo. Tadyak kayak ti masermonan. Ita, kasta may ti sawam? Ha? Napasama kan dayjay. Saanan amay babawi? Iso apang nga asim kumamat tadikan ag sa upay. Misty, pampanunutik laang mati posible nga ibo nga tinaramid mo. Kasano ang malusotam dayta? Awan ti plano amang talikod iti inaramid ko. Sangwak. Anya? Nalawag mat siguro tinangag mo. Sangwak no anyaman ti ibunga ti inaramid ko. Di mo't binilin ka na imbaglay ka. Senyora, Di mon samot ka baala nabantayan ni Albert. senyora, Jack pinanawan ni Albert. Nga oray pa iguy-guyod nakitayan ni Senyorita Misty. Takayat na arumwarak titi silid ni Albert. Nagkariak kada kayo, senyora. Kat saan ko adadaulan ti karik. Jack baybayan ni Albert. Tinasayaan. Da kayo pa'y laang kanisimang ti agawid. Ano niya? Siya pa'y laang ti agbati di ti ospital amang bantay ka ni Albert tapno sigurado. Diyak kayat nga dadakos sa mapasamak ditoy. Senyora, Di na kuman pagpugtutan. Agtungpal kalat ta kuman kanya. Awan lata dito'y balay ni Misty. Diyak nasangputan dito'y. Ay, napanan naman nga tan. Ang mga nagsubli di ospital ay jay. Naskin apakamuak adagos ni Panyero Amado. Narigatan. Ang mga... ni Dan. Hello, Dan. Sir Fausto, anda dito yung balay ni Ma'am Misty. Nakaturogan. Anya, Dito yung nagdiritso. Apaman na pimanaw iti ospital. kasta ka di. Dan, siguraduam asaan ang arumwar ni Misty. Sir,
Maturog lat taditan. Ngem sapay la kuma, tawan tidakes ang mapasama kenkwana. Agasam tikas di asa o ti ama ni Misty. Sapay la kumakano, tawan ti dakes ang mapasamak kin ko na. No kinayat ko, idi pa'y lang ang nagunod ko ni Misty. Naalak ko man ti bingay ko. Ngamjak inaramid, tadyak kayat ti maadaan iti record kin ni Don Fausto. Aging gaadyak pa'y la nagbaligi, anang gamgam iti amin asa ni Kwada. Isong agano saklay. Ta sigurado, kukwak to ti maodi apaggaa. Panagkunag kat saan ka pa'y amapan iti ospital, balasang ko. Nana, Nalawag ti imbaga ni Senyor kadata idi rabi. Mapantalang ijay, no ibagada. Amangan no makaungat ni Senyora Caridad, no agpilit ta amapan ijay, nga awan pa'y laang ti Belinda. kas lang amin, Jack ka ba alang ti agtalinood dito'y, Nana si Mang? Laika, Saan ko matabasol ti ipapan ni Senyorita Misty Ijay? Saan ka di? talaga nga awan basol mo. Agdadataan ni Senyorita Misty tinagbasol. Iso tinapan ng riribok ijay. Nana, Ngam kasayaatan matlaang no agsigurado ta. Narigatan no mapagpungtot mukit din ni Senyora Caridad. Amangan no kalaat nga agbaliw manan ti pangadang na. Sana bale, taamok ka makapan ka matlaang ijay. Basta saan ta ko mga agdisdisnudo amapan. Orayan ta ti ibagada Senyor amat. Kaya't matanagawid ka matlang itang agsapa, iha. Papa, Amom ka din mo niya tinararamid mo itirabi. amok. Kat amok matno kasano adinak insakit. Aniya. Anak nak, papa. Ngam apay ngay adinak insakit. Gaputa uray no anya nga ang gulo ti kitaan. Sikati ayan ti biddo. Anya, Saan kit din? Umuna iti amin. Nabarte ka na panijay. May kadwa, nang riribok ka. sa anak anang niribok. Kaya't ko na ang asyak ti mangbantay kini Albert. Saan kat aday jay alay ka? Taawan ti karbangan na. Ibagak kan ka, Misty. Sardengamon da Albert kan Laika. Anya, At damot siguro na ka mo. Iso maawatam ti imbagak kan ka. anyan, papa. Talaga nga iparupam kanyak adinak isak-sakit. Kaya't mo asawan. Isakit po ti kilo nga aramid mo. Tapno ibagak kan ka. Diyak kanunungan ti inaramid mo, tamang ibabain ka. Una yan, papa. Nagsakitan day tangayin sawang mo. Misty. Di kagdanag, papa. Dumtang ti ka nito adi kan may babain gapo kanyak. Misty! Agsubli ka ditoy! Kasarsarita ka pa'y laeng! Misty! Di na ko ni kaskaso. Nagdiretsyon iti silid. Baybayak laangan. Narigat no ay aywak adagos. Ta sigurado ang nakarkaro nga agbalin asukir. Caridad. Caridad. Amano, Naiturog mon. Bayat ti panagdumog mo iti kaman ni Albert. anya ti orasan. Alas 8 ni ti agsapa. Kasta gayam. Albert, anak. Good morning. Alaan, Caridad. Agar mo sarkan. Amo ka mabising kan. Sige.
Agar mo sarkan, Caridad. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagsapa kayo mo't ngayon may dito opisina, sir. Apay a pinalubos ang anaginom ni Misty di Kalman. Pakawanan dak, sir. Inka gumakalinapdan ni Ma'am Misty. Ngam amoy mo tente ugali na. Saan ang malapdan iti kayat ng aramidan? Oh, amom ka di anapan ng riribok iti ospital iti rabi. Sir? Nakababain ti naramid na. Lading itek, sir. Impagarop ko naglayonan nga agina na. Idi intulod ko iti balayo. Ngam rimuar pa ilagayam. Oh, No amok lang nga kasjay. Diyak la ko man imman nugot. Idi nagpaitulod kanyak nga gawidan. hanggang mawanan ti maramidan tayo. Nalpasan ti amin. Nalpasan na ng riribok. Ita, di kam nagkinawatan. Tadi na kayat ti panang sermon ko kankwana. Isuapat siya kadyak manan makasarita iti limpyo ni Misty. Anya ti kayat yung aramida, sir? Masigurado kasi katipagkamangan ni Misty. Isu ngay kagumamabagbagaan. Bareng no si kakit di tidenggan jay sukir nga anak ko. Sana kaya't ni Nana si mga umaya kung dito'y, tito. Ngam naglibas ak iti balay. Anya? Ang mga nusap-sapulan na kanday jay. In-text ko kankwana nga imayak dito'y, tito. Pakawanan dak ko ma. Gapo iti napasamak iti rabii. Laika. Diyak kaya tapanawan ni Albert. Kat iso tinagpungtutan ni Senyorita Misty. Iso aday jay. Komporme laangan timbagbaga na anak kaagaw iti atensyon dagiti nurse. Awan ti basol mo iti napasamak, Laika. Basol ni Misty dayjay. Tito, Pasensya ka lakuman. Takapilitan na pinagawid na kayo ni Caridad. maawata, Tito Amado. Naimbaglaangan ta nasingpet ka, Laika. Mala, dito'y kapaylaeng. Saan ka pa'y asumrek iti silid ni Albert? Takasaritak pa'y nga umuna ni Caridad. Hello? Kumusta ka? Saan ang nasayaan? Imay itay dito ni Sir Fausto. Ha? Di kay kano nagkinaawatan iti nagawid ka. Talaga asaan? Ha? Agasan? Tarupan rupakit din nga imbaga na asyak ti ayan tibidot. Misty? Di nakmanlaan mo nga isakit ni Papa. Imbagak mo't ngaminan ken ka, Misty. Saan arumbang apailuyos ka? Iti anyaman ang mapanunod. When numarignan. Nangrunan na nakainom ka. Ngam natangkin mo ti ulong. No awan kinasaya at ngay bagang. Putdak lang ang kisaritaan ta. Bye! Oh, makapasuron matnidan. Mabwisitak lang arudan gapoy tinapasamak. Ngam kasjay pailaang mat. Ha! Makapasuron! Diyak kayat tiyag pungtot. Ngam di na kayat asawad da ita. Ngabswel tokan iti napasamak iti rabi. Senyora, Amuyo mo ti kasasaan ni Albert. Ngam di kay lakit din nagpain. pakawanan dak, senyora. Saan nga umdas ti pamakawan laeng akatukad ti napasamak. Ha? Anya langan ti panunutan dagiti adda diti ospital a nakakita iti napasamak iti rabi. Senyora, Kinapudno na. Agngar-ngaryotak. Laplap dakla ang tibagik. Tadyak kayat amadagdagan ti dagansan arikrik naon ita ti anak ko.
Ti anak kong awan pa'y laang tipuot na. Di yula imbabainan matan ni Albert. Senyora, Ayan ti delikadesa yo. Awan pa'y serbim mo't a pinagturpos ni Albert. Ammom lang arudan na nabartag. Tinutupang pa'y laang na. Asino ti ad-adda ama ko na nga awan tinakam na kada kayo kan ni Misty. pakawanan da, senyora. Saanan ang maulit? Rumbang laang. Tano maulit tinapasamak. Kasayatan laangan nga agpada kayo. Asaanan nga agpakpakita pa'y kanya. Amo ka na sakit tinakam kanyak ni Misty, Panyero. Iso kayat ka balagan. Anya ti kayat mo asawan? Imparupa kun kan ni Misty, asar dengan nan dalay ka kan Albert. Ha? Nadlaw ko ama di tinamnam na. Ket masigurado. At dalakit di plano day jay nga aramidan. Panyero. Iso akasarsarita kan, tapno makapagsagana ka man. Amo matan ti taray ti panagpampanunot ni Misty. Balikog. Iti day ta nga inaramid mo. Amangan no si katet at taarumbeng hagsagana. Anya ti kayat mo asawan? Sigurado nga agat atap ni Misty. Amangan no ipamuspusan na ti amin. Kat mabisto na ka. Panyero. Kasanon ti palimod mo? Makamuditan. Ti importante kanya kita. May bagakan kuha na asar dengan nakuman dalay ka ken Albert. Nakita ka napasnag ti panagsarsari tayo itay kan ni Fausto. Sakbay apimanaw tayo iti ospital. Nagsaritaan mi tinapasama kay Dirabi. Amado. Nagkidaw iti pamakawan ni Fausto. Agdadata ka nung amin na basol ni Misty ti amin. Sa bagay, urayan niya nga ang gulo. Talagaan ni Misty ti biddot. Hoston, diya kaya't apagsaritaan day ta. Ha? Di ba nagmanehom ti into na ram? Tama nga no madisgrasya takit dimot. Pasensya kan iti napasamak iti Rabi, Laika. Sir Dan, Pangaasim. Di nakawagan iti sir. Gayam ko ni Albert. Ibilang na kumamot din akas gayam mo. Amok abindot ni Misty ti amin. Iso na lang. Tadyak mabalin adi kanunungan. Ta iso ti amo. maawatak. Nga madamot basol ko. Tanodyak ko matinutupan. Saan ko maanapasamak ti kasjay? No imayo naklata ko man iti kayat na arumwarak diti silad ni Albert. Ta iso ti agbantay. Awan ko matiriri. Husto lang ang tinaramid mo, Laika. Sikat nabiling. Kit sikat ti adda karbengan na. Iso ano siya? Awan apulos ti pamabalaw ko kenta. Itatadatalaan ka diti silad mo, Albert. Gundaway kumatan ti agkidaw kan kay ti pamakawan. Pasensya kan iti napasama ki Dirabi, ha? Pasensya kan. Nudyak nalapdan ti bagik anak kirikir ka ni Senyorita Misty. Di ka ngamin kayat nga italagkan ko anay Dirabi. Nang runak at nabartek. Iso nga impilit ko matinagtalinad dito ay. Nga iso tinagpungtutan na. Bayat abo may bayag, Albert. Umadadun samot ti parikot na samang sangbay. Bayat nga agbaybayag. Kumarkaro mo ti sitwasyon.
umadado ti tubang. Kat panag ko na, may saak pa'y kadagiti mangipapay kan ka iti dagansan. Isama pampanunod kun ti sumuko. Uri no kasdaya nasaya at ti panakisarita kanyak ni mama. Amo ka nalaos tigura na kanyak, Albert. Kat day tatimang pagpagapsot kanyak. Iso pa nga asin, taagriing ka kuman. Si kalayan ti pang patpatibkar kanyak, Albert. Nagkutitiramay ni Albert. Aya baka dagos ni doktor. Naskan ama-amo na da ito'y anapasamag. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Senyora, mabalin ka di arumwara? Mapan ka mo ti hospital, kasta ka di. Senyora, Kasanon dagiti trabaho diti balay. inring Pasko aminan, senyora. Sigurado ka? Uwan, senyora. Iso apang nga asiyo kumata palubusan da. Ala, mapan kalatan. Nasaya at mutkit di ta amangan no adamanen saan anam namaan ama pasamak ijay. Agyamanak, senyora. Naimbagtad da kagayan dito'y balay. Unak no rimwar kamanayan nga agaramin iti konformi laditan apakaibabaynan. Kaano ka dingag nakam ka, Misty? Ibagam man kanyak, Papa. Nasup-suportaran na ko ma. Agaramidak nga ta iti di mo magustuhan. Nasyak nga ta ti ayan ti simpatyak. Panagpunam ka di kat agsapulak pa'y iti atensyon. Misty. Panagpunam ka di kat awan ti pagkurkurangam kanyak, Papa. Impay ko kan ka ti amin, Misty. Anya pa'y lako mati sa pulam. Ngam adda di mo tinumpal akalim kanyak. Anya ko ma? Ti may papan kada kami kin ni Albert. Aniya. Inkalim kanyak nga aramidam ti amin. Tapno da kami matlaang ti agin nasat. Saan ka di? Amom ka din o anya ti sasawam. Ipilit mo day takayat mo. Idinto taag nga ngabit pailaan kan patay ni Albert. No talaga tinumpal mo ti karim, Papa. Saan kumaan na addaan iti relasyon da Albert kanday jay amot tiyatya. Aniya. Iso addi mo ammo atong panan ti karim. Di mo ammo atakderan ti saom. Awan ti serbim nga ma. Talagang aglablabas kan, Misty. Saan na si Kati Misty a pinadakil ko? Nasokir ka una yan. Bastos ka pa na. Kaya... baro ko. Papa, anya di mapaspasamakan ka. Agkupit ti baro ko. Patigatan ang agangis. Papa! Caridad, nagkuti ka nun ni Albert kung anilay ka. Agpaiso? Kat, kumusta ngay? Nakapuot ka din? Mapanta ni di ospital. Naskan nga daak, tama nga no makariingan ti anak ko. Saan pa ang nagriing? Ngam napintas adamag ti panagkutinan. Amado. Agin na nakapay. Sana bali ta damot ijay nilay ka. Napanpay ni Jenny Simang. Agkalma ka laeng, Caridad. Saan da baybayan ni Albert nga anak ta? Taripatwan da day jay, isungawan ti rumbeng apagdanaga.
Laika, limlim-tag dagiti matam. Madlaw ang nagsangsangit ka manan. Jack nalapdan tirik na, nana si Mang. Kunak no makapuot itayan ni Albert. Ngamin, nagkuti ti Ramay na. Agpayso, balasang ko. Uwan, nana. Inayabak nga rod adagos ti doktor. Kat kunana anapintas ka no adamag tinapasamak. Naipakaamong ka din kada senyor. Uwan, nana si Mang. Anya ti kunada ngay. Basta saan ko ka na abaybayan. Imbagapay ni Tito Amado nga umyanak ditoy. Talaga nga ingka gumaak akinid daw ka ni senyora nga umayak met. Maamakak ngamin. Amkak nga amangan numang riribok manen ni Senyorita Misty. Nakitay-tay ni Misty tilangak. Ngamrim warlat ta. Talaga sa bali ti ugali na. Noamukla kumakas jay tagbalin nga ugali na. Jakla kuman pinadakkel. Nagsayaat kat kuman no amun nilay katipudno. Nagsayaat kat kuman no ambunan asyak ti amana. Amangan no iso ko matimang tartari pato kanyak ita. Hanggang saan pa arumba nga may butak-tak ti palimad ko. Amangan no nakarkarok hindi ako miruti kasasaad nilay ka. Amangan no nakarkarok ngagparikot. Iso nga ginggat ka ba ala nga ilimad ti amin. Aramidag. Kat anusak pailaan ti aramidin kanyak ita ni Misty. Apay api nanawam. Masurunak nga ron. Misty, di mo ka din napanunot. Aday jay kumantigundaway mo. Tapno maalam mo't laang ti simpatya ken panagtalag na. Anya ti kayat mo asawan, Dan? No tinaripatom ko man ni Papam. Sigurado, mapanunot na. Nga awan mo't lagayam ti sabali anam namain na no saan asika. Ngam pinanawam mo. Kasanon no sa baligaya man tinapasamak ken kwa na ijabalayo. Talaga adi mo ang muti dumiskarte, Misty. Papanam. Mapanak ijabalayo. Amangan no dakit din dakis ang napasamak iti ama. Kumusta nga roden tirik na, panyero? Mayat matan. Okay ako, panyero. Oh, anyan ni Misty. Naramid na ti kasjay? Tsak impagaro, panyero. Sa balya talaga ti ugali na. Angam sigurado ka kadi nga okay ka laeng. Umayak dita. Saanan, panyero? Abangan agure ka, panyero. At nagsardeng iti patok. Amangan no nagsublimad lang ni Misty. Sige, putte kung ti saritaan ta, panyero. Bye. Bye, panyero. Ay, una yan tikas dyan na pasamak. Kasano no nakaro tinapasamak ni Panyero Fausto. Di saan kumana arayat ni Misty. Gaputapi manaw matgayam. Kunat no nagsubli ni Misty. Nagamsika matgayam, Dan. Aday di opisina ni Ma'am Misty, sir. Nadakamat na kanyak tinapasamak kada kayo. Nagdanagak. Iso asya kung tinagdisnudo nga imay ditoy. Dan. Delikado nga mintigas jay. Kasano nung nakarugayam tinapasamak kada kayo? Naimbag ka pa'y, Dan. Tamo mapanunutin ti sitwasyon. Ganimot din Misty nga anak ko. Sa bali ti ugali na. Pasensyaan nyo lang ko man, sir. Jakmet am mo. No kasano abagbagak ni Ma'am Misty. Taam kag nga amangan no siyak ti pagdasalan ti pungtot na. No di na maguston ti pamagbagak ken kwa na. Oh. Amangan no kayat yo.
Takuyogon kayo langan ni ospital, sir. Saanan tan, di nakpagdanagan. Sanak pa'y amatay. Laika, balasan ko. Kasayaatan no iturog mo pa'y laeng. Sana bale, taadaag mo tamang bantay ka ni Albert. Nana, Alan, yidam pa lang iti extra akatri dito'y silid ni Albert. Kasapulam mo ti inana. diyak kaya ti maturog, Nana. Kaya't ko abantayan ni Albert. Ang mga nanyakit di mo ti mapasamak kan ka. Kabaala, Nana. Laika, Amangan nga minag ko ti manan ni Albert. Wano saan, amangan no makapuutan. di ka agdanag. Riingan ka adagos, no bilang tamapasamak dayta. Nana, Siyempre, kaya't kumat asi ka adagos ti makasarita. Wano makita na, no bilang tagsublin ti puot na. Angam no di ka agina na, ang mga nanyakit di ti mapasamak kan ka. sige nga rod, Nana. Ngam pangaasi yo Riingandak ko maadagos no bilang laang. Uwan ka di. Di ka agdanag, Laika. Kunaktungat ngamin kan ka. Si bibiyag pa'y ni Papa. Saan amaan ano dayjay? Misty, Dinagbanog ka la ang anapan ng kita kan kuha na ijabalay. talaga adi mo ang mutisasawam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Inaramid ko tikas jay, parakan ka. Ha? Kasano ko ma? Apara kanya? Kapilitan ang nagrasunak. Imbagak ang matiktikaw kapailan. Gapo ka dagiti mapaspasamak. Iso adi mo mapagsusurot ter aramidan. Dan. Naimbag ta na pamatik di amam. Amok, uray kasano. At dalat tamot ti simpatsyanakan ka. Iso at tanangam ko matitignay mo. Takas iti ko nakon. Sayang amin ang narugyam. Iti may sala abidtod mo. Kurangin na si Ma'am. Mabit lang amapan gumatang iti kasapulan mi ditoy. Ngam awan pa'y matlaan. Naimbaglakit din tanay turo ko itay. Mabantayak matlaang ni Albert. Ha? Nagkuti manan ni Albert? Diyos ko, makapuot sa mutan. Ha? Talaga nagkutin? Saan langan at iramay na tinagkuti? No di ka naikutinan ti si bubukal at akyag na. Makapuot sa na talaga ni Albert. Saan man ang nagkarkaraw? Kunak no agreeing itayan. Albert, kunak no agreeing kan. Ngam saan pa'y matlagayam? Kaano ka ding agreeing ka, Albert? Pangaasim ko ma. Aging gakas na ti kasasaan mo. Sa anak mo't ngagsardan agdandanag. Iso a pangaasim ko matagreeing kan. Tapno sa anak matan na agdandanag. Karidad, nagawid ta, tapno makainanaka. Nga mapay adi ka mataginanan. Diyak mo, amado. Ngam talaga adyak kaya ti maturog. Diyak matla makaturog. Karidad, Ado ti mapampanunot ko kat diyak amunoan niya kadagi jay ti rumpang nga aramidag. Diyak amunoan niya ti rumpang nga unaag. may papan ka di kini Albert? Diyak ilibak. Amo ka madanagan kay ti kasasaad na. Kastak matlaeng Karidad. Ngam kayat ka apagyamanan. Gapo iti pakpakitam ita. Amado. Dakkel at tulong kini Albert ti aramidem.
Kaslaawan mo't pagbalbaliwan ti kasasaad na. Bidot day nga atap mo. Daktal tinagbaliwan ti kasasaad ni Albert. Iso na lang ta makapadanag. Kung nangamin ti doktor asan pa'y arumbang agsigurado tayo. Tasan pa'y lang anatalgad ti kasasaad na. Dayta nga rudgad. Kat dayta ti kang runaan apagdanaga. Panagkunag, sungay saya at ti kasasaad ni Albert. No kunam ana ikuti na ti takyag na itayon. Sapay la ko man, nana si Mang. Ngam ti kanayon nga idawdawat ko kat agriin ko man. Laika, Dayta ti kanayon nga idawdawat ko. Tano makapuuton ni Albert. Masigurado ka na sayaatan ti kasasaad na. Nalasatan an ni patay no makapuuton. Saan ka di, nana? sa bagay. Gusto ka, balasang ko. Sapay lang ko mga ron tagriingan. Tapno dya akong agdangdanag pa. Talaga ka di adi ka agawid iti balayo, Misty? Agtalinaid ka latta dito'y opisina? Anya ko matiaramidak ijay balay? Di mo amoy no anya ti kasasaad ni Papam? Di mat napan kan ijay, kat sikan tinag ko na anasaya at mati kasasaad ni Papa? Napanak na kamat asibibiyag pailaang. Misty, Iso nga niya pailaga po nga gawid ah. talaga asabali ti ugaling. Mabalin ka didan. Diyak kayat apagsaritaan tati may papan iti day tabanan. Iso asar dengan nakkuman no may papankin ni Papa. Pagayo ka di iti doktor, dahita balasan ko. Uwan, sir. Kat anyati ko na ti doktor. Normal kanula ang tikas jay. Ngam aging gaasaan ang makariin ni Albert. Saan tayo kanulata nakasigurado? Basta gayam. Dapanyero amado. Ama ano madamdamala ang katagdadan. Sir? Ada ka di parikot? Awan balasan ko. Di nakpagdanagan. At da kagaya man dito ospital, Panyero. Awan mo't lang ter aramida ka di balay. Kumusta ang tirik naman? Okay ako, Panyero. Di nakpagdanagan. Kat ni Misty. Alabit nga dahi di opisina. Among Panyero. Bayat ang mapaspasamak dagiti saan anam namaan. Ininot mo't ang makikita tayo ti pudno nga ugali ni Misty. Panyero. Nakarkaro ita. Panyero, pangasim ko ma. Di mo nituloy. Pasensyakan, Panyero Fausto. Nalagip ko laan. Pasensya kayon, senyora. No nagdamag akon itay iti doktor. Impagarup ko ngamin no anyan ti mapaspasamak. Ninamnamak ang makariingan ni Albert. Mabaling kadilay ka. Siya pa'y laang dito'y ayan ni Albert. Sige, senyora. Matungpal. Albert, iho. Amo ka mang mangagnak. Saan ka di pa'y nga umdas para kan ka ti kaadda dito'y nilay ka? Saan ka di pa'y laang nga umdas ti araramita, Albert? Tapno agring ka kuman. Tapno makapuot kan. Maladingita na kiti kastoy ang kasasaad mo. Isungarod nga inkarik ano agriing kalakit din. No agimbagkan. Sa anak on nga agbalin atubang. Iso asapay lakom ata makapuot kamatan. Kat agriing kan. Anak ko. Kasayaatan ti kastangar aramidem laika.
Noan niya ti ibaga ni Senyora, tong palam adagos. Di kan agkad-kad, tapno di nakakatungtan. Uwan na si Mang. Jack mat kahit makapungtot kanyak ni Senyora. Sapay la kumata ag nanayo ng tikas na nga ugali ni Senyora. Magustuak tikas di adjar na ita. Saan nga agong ungat? Istikamot lang ang tinag ko na si Mang. Sa bali lat ti ugali ni Senyora. Iso asan arumbang agtalot tayo latan. Laika? Iso nga an nadaklat ti amin na tignay ko. Tadyak kayat ti makabasol. Kasayaatan dayta, Laika. Aginggat ka ba alam, si kan ti lumiklik iti posible apagungtan kan ni Senyora Caridad. Nakasaritak ti Doktor Caridad. Naibagan kanyak ni Laika no anya ti imbaga ti doktor. Diyak kaya't adenggan nga ibagamanan asaan tayo payla ang anak kasigurado. Aging gasaan ang makapuot ni Albert. Ngam santa kumaamapukawan iti namnama. Makapuot matlaang ti anak ta. Ngam apay ang nagbayag, amado. Masiksikuran akon nga agururay. Nasurukan ang makabulan na diti ospital. Apay asaan paylaang ang makariing. Amom asaan asinsinan ti sinagrap na adunor iti pan nakaaksidente na. Isu asaan ta kumangagapura. Ar-aramidang dagiti doktor ti amin nakabalanda. Iti kasta, maagasan matlaang ni Albert. Agtalek ta iti namarswa, Caridad. Kasayaatan no di ka pala makmapan iti ospital, Misty. Dan, Patsyak adi pala nalipatan da doon niya Caridad ti napasamak ijay. kaslaing tulok kumatlaang nga inatiw na kun nilay ka. Saan nga iti kasta? Saan mo apanunutan da ita? Dan, Kan maysa, among mitan nga da relasyon da. Saan ka di? Pudno, ngam sa anak asumo ko. Misty? Aging gaasan dapay lang ang nagkalaysa. At dapay namnamak. Sigurado ka kadi? Ngay ayatang pailaang ni Albert? Ha? Kasayaatan no siguraduan pa'y itibagim. No talagang ay ayatang pailaang ni Albert. Iti kasta, saan ka ama isarsarak la? Ang mga nudumlaw daken ka, tamasansan ka matan dito ospital, Panyero. Nalakala nga irasonan dahi ta Panyero. Ibagak lang nga awan araramida ka balay. Ibagak lang ang madat depresak. Gapiter aramida ni Misty. Panyero, San damat siguro nga agdwa-dwa pa san ka di. mawatan ka, Panyero. Amok akayat mo ang makaden na ti anak mo. Panyero, Nga magananad kalata. Malaksid no nakasagana kan amang ibutaktak iti pudno. san pa'y layan Panyero. Amangan no nilay katipagbalatakan ti amin. Amangan doan niya ti aramidan ni Misty kan kuana. Dahita ti ayan ti adat na ita. Sabali ngamin ti ugali ni Misty. Naku namon Panyero. Isungaging kat kabalak. Iliklik ko iti iskandalo ni Laika. Senyora, agawid akon. Amangan no adda ibilin niyo. Yawid mo lang ang ditadto maanaaramat iti ospital, si Mang. Wan senyora, naipaknikon. Kano nga agsuplika? Umay kon tulangan kuyugan nilay ka nga agbantay dito'y no rabii. Tinasayaat, ikuyog mo nilay kang agawid tapno makainanamot. Ha? Senyora? Oh, apay, si Mang? Awan, senyora. Sige, tainak ibaga ka nilay ka, tibilin niyo. Panagkunayo, Nana. Maaklon nak nga ni Senyora. Jack pa'y maibaga balasang ko.
Nga makontento ka kuma iti mapaspasamak ita. Nana, Dakkel abanak ti kasjaya mapaspasamak ita. Anasingpet, kan di nakabugbugkawan ni senyora. Kang runaan iti amin, di nakadangdangran. Ngamkas iti nakunakon, saan ka nga agtalaglatan, ta saan tayo nga amo no anya talaga ti pampanunuotan ni Senyora Caridad. Mabitlaan, ta isagana kon ti pagbayad ta dito taksi. Tani, dandanitan iti papananta. Manipod si Mangpet ta ditoy. Di ka pulos pimanaw iti abay ni Albert Caridad. Amado, Napanan ni Panyero Fausto. Agsublin tula ka no ditoy. Caridad, anda ka di parikot. Awan mo't kiti. Adala mapampanunot ko. Anya dayta? Napanunot ko lang. Awan serbi ti panagbaliw ko. No saan mo't nga agimbag ti anak ta. Ha? Anya pa ti serbi ti amin. No kastoy matlatta ti sasaadan ti anak ta. Amado. Saan pa'y matlaang anak rin? Saan ta pa'y kiti nga ambo no makapuot pa'y wado agtalinaad kiti nakasta. Caridad. Numabalin na ko ma. Ipapatay ko lang ganyan nakadisgrasya iti anak ta. Caridad, pangaasim. Di kagsaw iti kasta. Sigurado amang magngag na ka ni Albert. Nakabalod dyan nakadisgrasya iti anak ta. Adda asuntunanas ka na sangwan na. Ket masigurado asaan abasta makarwarday jay iti pagbaludan. Gusto amin ng imbaga ni Dan. Talagaan na sirid ni Dan. No tinungpal ko kumaamin abilin na kanya. Saan kumamat anapasamak, tinapasamak iti kalabas. Ngaman niya nga rod. Nalpasan day jay. Diyan ko na maisublipay. Buwisit tumot ngamin day jay alay ka. No kumatay manugot latan arimwar iti silid nga ayan ni Albert. Saan ko mga napasamak tigas jay? Pinagpungtot na tumot ngamin. Naimbagkit di tanalapdak pa'y tibagi. Ket jak impagat-pagat iti ospital. Adaytan. Nakagdanga kon diti balay. Adda di tagarahi tilugan ni Papa. Saan nga ta arimwar? Dumsagat. Tailokat ko di. Nabanugak. Ket kayat ko ti agina na. Nana si Pa. Siya kundi mangituloy iti dayta. Apay ay adayo na takuman inyuray kanya. ay unay kanlay ka. Nalagan la at trabaho daytoy. Kabaala. Agina na kayo kit din. Sikat tinasgan nga agina na. Taamok anapuyat ka nagbambantay ija ospital. Madamdamalaan, agsubli ka manen ijay. Nana, Adda pa'y oras mo nga agina na. Iso agun dawaya mo. makain inanaak mo iti ospital. Saan ka di? Sa bagay, ang dumalatamot no agina na ka iti mismo apagtaang balasang ko. Nana, Iso nga alan, gundawayam, tapno makainanaka pa'y, uray apagbiit laon. Anya ti ko na ni papamitay si Mangpet ka. Saan kami pa yan nagsalita? Anya? Misty, rumbang la kumaki na sa ritam ni papam. At silad na itay si Mang Batang. Saan kami ang nagkita? Uray pa'y,
Mapan mo tuktugan. Dan mabalin ka di. Saanak pa'y anak kasagana ang makisalita kan kuana. Anya? Iso adinak pa'y napilitan na saan ka matlaapat kan. Anya kalaki din aya. Laglagi pa Misty. Sikat adda kayat na adoktalen. Sikat adda kidkid dawin na apabor iti amam. Sika nga ro ti rumbang agpakumbaba. Di mo dagdagan ti sakit tinakam na ken ka. Taamangan no nakarkaro kit din, adi mo magunod ti kalkali kagumam. Abda kayo gaya man kini si Mang, Laika. Uwan, Tito. Amangan nga minumasapa kayo nga agawid ka ni Senyora. Panagkunak at madamdama kami pa'y nga agawid kini Caridad. Kaya't napay ti agtalinagad iti silid ni Albert. Kaya't napay akadem na ti anak mi. Senyor, Isuapad gan tayo pa'y laing ti kayat ti asawak. Nang runa kat nakiro ita ti panunot na. Nang runa kat kasde pa'y laing ti kasasaad ni Albert. maawatak, Tito. Di kay madanagan. Mapatganti kayat ni Senyora. Si Mang, saan nyo abaybayan ni Albert? Namnamaan nyo, Senyora. Katnoan niya man bilang ti mapasamak. Awagan da kami adagos iji balay. Jak kayat ada kami pa'y ti maudi ang mapadamagan. Matungpal, Senyora. Ayan ni Laika. At dadalitarwar ka ni Senyor. Kasarsarita ni Senyor ni Laika. Kasta ka di. Wan, Senyora. Inak ka di ayaban? Saanan? Sa nabali tarumwarak matlaangan. Tagawid kami kan ni Amado. Talaga kabalan na kapapasan ni Misty. Kalpasan ti kasya napasamak. Nga uray nagkupit ti barokong ko. Gapoy ti panagsungsungpat na. Nalabusin ni Misty. Di na amo ti agkid daw iti dispensa. Uray kinasarita nakman la kumaapaman na simbangpat. Ngam sige lang. Baybayak. Saan ko asit-sitaran? Paliiwak no niya ti aramidan na. Ngam saan lang nga glablabas ni Misty. Tanong malapdan ti baging. Amangan ton mailiman ti agdadaw ta akinapod no. Anong nilay ka? Amangan mo suntukit di tagpana ka nakakaasi. Nilay ka ti rumpang papanunutan. Anyan dagito'y amapaspasama kanyak ita. Kaslasaan na siyak daytoy. Caridad? Amado, Ne. Apay nga inom ka. di na kumalapdan. Sa nabalita awan ti planok ngagbartag. Caridad. Kaya't ko laang marelax basit ti utak ko. Iso nga daak dito'y bar. Ala, saan ka alapdan? Ngem no anyaman ti pampanunutem. Ibagam ko makanyag. Amado, Agasawa ta, Caridad. Iswarumbang lang agdin ng gayta iti amin abanag. Nagsapa ka na nakasukat, Misty. Masapak na minarumor. Kasta ka na. Wan, ado tinaskan nga asikaswa. Sige, mapanakon. Nagbastusan. Pinak man lay nawagan, tito. Talaga nga iparikla na kanya. Nga dadi na nagustuhan ngay naramid ko. Ngumsaan nga iso ti matulog. Isukit din inaralay ngumsyak. Saan ang mabalin? Oh, dahito iti kapem, Laika. Agkapekan, balasang ko. Agyaman na, Nana. Amok nga awan turog mo. Iso ano sumagpat da Senyora into madamdama. Agawit tamot amasapa. Tapno makain na ka, ha? Nana, Narigat no abuswam ti bagim.
Amangan no anya ti mapasamak kan ka. Kabaila, nana. Balasang ko. No sana kasta ti kasasaad ni Albert. Patyak adi na kayat ti aramidam. Kagura nakalakit di no abuswam ti bagim. Nana, Iso apang nga asim, tasyak ti denggam. Narigat no si kamat ti agsakit. Anya kalaki din na ya. Kay bagbagaklakin kay dirabi, idi imawag ka. Saan ka di? Dan, Gundaway mo kuman itay, tinagkid daw iti pasensya ken kuana. am-amunak dan. Nagyak kaya. Talagang asan. Ngemisti. Kanayon mo't nga ibagaktin ka. No kasapulan nga agpamarang ka. Aramidam, tapno agbaligi ka. Kasano nga agbaligi ka? No kasta ka man. No tilatan bagim ti pampanunutan. Ala, tapno malpasan ti parikon. Agkidawa kon iti pasensya kin ni Papa. Kasta ah. Ngamsan pa'y ngita. Nalabit nga inton rabi no agkita kami ijay balay. Dayjay ti doktor ni Albert, Amado. Huwag ngagpaiso. Kasarita tabiit, sakbay nga aglayon ta iti silid ni Albert. Sige nga rod. Urayan ta malpas da ngagsarita iti dayjay a lalaki. Kaya't ko ang makasarita manan. Barin no addan ti maibagana a nasayaat, may papan iti kasasaad ni Albert. Kasla nakita kong tilugan ni Panyero Amado di parking lot ti ospital si Mang. Awan damat gayam dito eh. Amangan no adadalang ijaayan ti doktor, sir. Sa bagay matkiti. Kumusta ni Albert? Ay, awan lata tinagbaliwan ti kasasaad na, sir. Sapay kumata makapuot matan. Day tati kanayon nga ikarkararag mi, Sir Fausto. Si Mang. Nangro na nilay ka. Talaga kanayon nga agkararag para kanya Albert. Talaga nga ayatan na ni Albert no kasta. Sir? Apay si Mang. Saan nyo ka di akaguran nilay ka? Idinto ta anak yun ni Senyorita Misty. Amom si Mang. At dadagiti pa nag-arumbang lang nga aklunan. Iti kasta. Agbalin ananayas ti amin. Dagitagaya man da Panyero Amado. Ken karidad. Kastagayam ti naramid na, Panyero. Ay, urayan. Masakit tinakam mo. Ikagkagumak lang aklunan ti amin, Panyero. Panyero. Nagbalbalin na nabastos ni Misty. Di na akong raraaman. Di na akong ipangpangag. Kang runan iti amin. Marikna ang kaslaawanan ti Serbik kan Juana. Aniya. Dahil tati agpaiso, Panyero. Kat no agtultuloy ti kasjay nga raramidan na. Agpinasin siya kamilangan. Ngem ibutaktak kon ti agpaiso may papan kanin Misty. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.